حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واستووا تراصوا. اللهم احسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ان هذا المقام مقامك ولا ينبغي لأحد سواك. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا
واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله، علانيته وسره، دقه وجله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد والشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك من كل الذنوب والخطايا والآثام ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا من لدنك يقربنا إليك. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أكرم الأكرمين. اللهم كن مع أهلنا في غزة، وأنزل عليهم السكينة والسلوان. اللهم ارحم شهداءهم، واشف جرحاهم، وفك قيد أسراهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وارزق أهله من الثمرات يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من عتقائك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك كريم حليم عفو تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Ini ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Darut Tauhid Peduli insyaallah di Ramadan hari ini, hari ke-18, Syafari dakwah bersama Syekh Palestina bersama Syekh Dr. Mu'adz Al-Hafiz, dan di sebelahnya ada Ustadz Razik dari Darut Tauhid akan menjadi murtajim. Terima kasih kepada Pak Haji Najib dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman. Insya Allah 15 menit sampai 30 menit ke depan kita akan ada informasi tentang Palestina, dan juga nanti jamaah bisa berdialog hal-hal yang akan ditanyakan. Untuk itu kita bersama mengucap basmalah dan bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حيا الله هذه الوجوه النيرة وجعلنا وإياكم من أهل الفجر وخاصته. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh mengucapkan salam, beliau seraya mengucapkan selamat kepada wajah-wajah yang bercahaya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai ahlul fajr. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المجاهدين
وسيد هذا الكون سيدنا محمد عليه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد. Kemudian Syekh memulai muqaddimah atau permulaannya dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian seraya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إخواني الكرام، أنا حزين لأني لم أجد في المسجد أطفال، فرواد المساجد وأحباب الرحمن هم حمامات المساجد. Pertama, beliau merasa sangat sedih ketika tidak melihat anak-anak kecil berada di bagian daripada saf-saf salat pada pagi yang berbahagia ini. فحينما بدأت حرب الإبادة علينا في 7 أكتوبر عام 2023، dan ketika genosida terjadi pada 7 Oktober 2023, بدأ الاحتلال الصهيوني بقصف المساجد ودور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم. Dan hal yang pertama yang ditargetkan oleh para Zionis ketika itu adalah masjid-masjid, tempat-tempat belajar, serta tempat ibadah, dan juga tempat di mana anak-anak menghafal Al-Quran. لأنه يعلم إخواني الكرام أن هذه المساجد هي مصنع الأبطال الحقيقي، وهي التي تصنع رواد هذه الأمة وصناع مجدها. Karena mereka sangat paham dan yakin bahwasanya masjid-masjid dan juga tempat-tempat belajar, dari sanalah para pejuang, para pahlawan yang akan memajukan peradaban itu dilahirkan. فإذا أردتم إخواني وأخواتي الكريمات أن يكون أطفالكم أبطالا حقيقيين وأن تصنعوا منهم روادا لمجد هذه الأمة، فاجعلوهم في المساجد ومن رواد المساجد ورواد حلقات التحفيظ. Oleh karena itu, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan, apabila kita ingin membangun peradaban, membangun sebuah umat, maka jadikanlah, tanamkanlah terhadap anak-anak kita ini jiwa untuk senantiasa mencintai majelis-majelis ilmu, untuk senantiasa hati mereka itu memiliki keterkaitan dengan masjid. اصبروا عليهم واصبروا على تربيتهم وتعليمهم الدين. Maka senantiasa kita harus memperluas sabar kita dalam mendidik anak-anak kita. أما بعد إخواني الكرام، فقدر الله لي أن أعيش حرب الإبادة في غزة، وقدر الله لي أن آتيكم هنا حتى أروي لكم بعضا مما عانينا فيه. Dan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya pada pagi yang berbahagia ini berada di antara dan di hadapan kaum muslimin untuk senantiasa atau untuk memberikan kisah, untuk menceritakan apa yang saudara-saudara kita alami di Gaza sana. بدأ هذا الاحتلال المجرم كما أخبرتكم بقصف المساجد ودور العبادة ومراكز التحفيظ. Sebagaimana yang sudah saya kasih tahu sebelumnya, bahwasanya genosida ini dimulai dari penghancuran masjid-masjid dan tempat ibadah serta tempat di mana generasi muda anak-anak menghafal Al-Quran. ثم انتقل إلى قصف البيوت والأبراج السكنية على رؤوس ساكنيها. Kemudian di fase selanjutnya mereka pindah untuk menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan
perumahan-perumahan yang di mana di dalamnya terdapat banyak kaum muslimin, متعمدا أن يوقع أكبر عدد من الشهداء والجرحى حتى يبث الرعب في قلوب الناس, dengan tujuan untuk menjadikan semua manusia, semua penduduk yang ada di Gaza sana ketakutan. Makanya mereka membumi hanguskan, meluluh lantakkan seluruh pemukiman warga. لكنه والله خاب وخسر وبقينا في أرضنا ثابتين صامدين بحمد الله. Akan tetapi apa yang terjadi? Semua usaha yang mereka lakukan itu mereka merasa gagal, karena kami masih tetap teguh pendirian untuk mempertahankan bumi kami tercinta. فقدنا خلال هذه المرحلة من الحرب الأحبة الكثر, وفقدنا عائلات بأكملها تحت الركام. Dan apa yang terjadi? Meskipun kami kehilangan saudara-saudara kami kehilangan orang-orang yang kami cintai, kami mendapati mereka di bawah reruntuhan rumah yang dibom, rumah yang dibombardir. Apa yang terjadi setelahnya? تقبلهم الله من الشهداء والصالحين, اللهم آمين. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kami lakukan hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan mereka itu bagian dari orang-orang yang syahid. Amin amin ya rabbal alamin. ثم قام هذا الجيش المجرم جيش الاحتلال الصهيوني بدخول الأحياء السكنية بجنوده وآلياته ومدرعاته. Kemudian di fase selanjutnya apa yang dilakukan oleh Zionis ini? Mereka mulai memberanikan diri untuk masuk lewat jalur darat. Mereka masuk ke pemukiman-pemukiman warga. Mereka masuk ke rumah-rumah warga. وكان يدخل البيوت بيتا بيتا ويرتكب أبشع المجازر التي عرفها التاريخ. Dan mereka mulai memasuki rumah-rumah. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan pembantaian yang belum pernah terjadi di atas muka bumi ini. لم تأخذه الرأفة في طفل صغير ولا حتى في شيخ كبير ولا في امرأة حامل. Dan mereka tidak pernah memiliki rasa kasihan, tidak terhadap anak kecil, tidak juga terhadap orang tua, tidak juga terhadap perempuan yang sedang mengandung. كان يقتل الأمة أمام أطفالها ويعتقل الشباب ويقتلهم من التعذيب. Dan mereka pernah membunuh anak-anak di depan orang tuanya, membunuh orang tua di depan anaknya, dan mereka menyiksa anak-anak muda. ومن كان يعتقله ويأخذه إلى داخله كان يسرق أعضاءه الداخلية مثل الكلى والكبد. Dan sebagian apa yang mereka lakukan, ada yang mereka ambil organnya untuk dijual kembali. هذا الجيش النازي إخواني الكرام لم يترك طريقة في تعذيبنا وكسر إرادتنا إلا واستخدمها. Dan tentara Zionis ini tidak pernah meninggalkan satu cara pun. Semua cara mereka gunakan untuk menyiksa kami. لكنه وبحمد الله تعالى خاب وخسر أيضا في هذه المرحلة. Akan tetapi apa yang terjadi? Meskipun mereka telah menyiksa kami dengan sedemikian rupa, mereka masih merasa gagal karena visi dan misi tujuannya belum tercapai. ثم استحدث طريقة أخرى في هذه الحرب. Kemudian mereka menggunakan cara selanjutnya dalam peperangan ini, وهي بتقسيم قطاع غزة إلى قسمين كبيرين شمال وجنوب. Kemudian mereka mulai memisahkan Gaza itu menjadi dua bagian, bagian selatan dan bagian utara. وقام بإطباق الحصار على شمال قطاع غزة وعزله كليا عن العالم الخارجي. Kemudian mereka mulai mencoba untuk mengkosongkan bagian utara Gaza. حاصره من الأربع جهات ومنع عنه الغذاء والدواء وكافة أشكال الحياة.
Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai mengisolasi mereka untuk tidak ada bahan makanan yang masuk ke sana, tidak ada obat-obatan masuk ke sana, tidak memberikan mereka sedikit pun hidup yang layak. بدأ الغذاء والدواء ينفذ من الأسواق شيئا فشيئا حتى بدأ الناس يأكلون أعلاف الحيوانات وأوراق الشجر والحشائش التي ينبتها الله في الأرض. Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu? Mereka mulai kehabisan makanan, stok makanan di rumah-rumah, di pasar-pasar semuanya kosong. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai mengkonsumsi makanan yang dikonsumsi oleh hewan-hewan. Mereka bahkan makan rerumputan yang tumbuh dan juga makan dedaunan dari pepohon. على أن يستسلموا أو ينحنوا لهذا الاحتلال لا والله خاب وخسر وبقيت إرادتهم تناطح السماء. Akan tetapi meskipun itu mereka lakukan, masyarakat Gaza tetap bersiteguh di atas pendiriannya untuk tetap bertahan di tempat tinggalnya, untuk tetap bertahan di daerahnya, dan mereka para Zionis tetap merasa gagal terhadap usaha-usaha yang mereka lakukan. في هذه المرحلة من التجويع التي امتدت لقرابة 4 أشهر. Dan dalam masa genosida ini terjadi dan masa masyarakat Gaza dibuat kelaparan kurang lebih selama 4 bulan lamanya. وبصفتي طبيبا كنت أعمل في المستشفيات فسأروي لكم بعضا من معاناة المرضى في هذه المرحلة. Sebagaimana profesi saya sebagai seorang dokter, maka mungkin hal yang akan banyak saya ceritakan, apa yang saya lihat sendiri dan saya rasakan di rumah sakit. كان مرضى الأمراض المزمنة من كبار السن من مرض الضغط والسكري كانوا يموتون بسبب انقطاع الدواء عنهم. Banyak orang-orang tua gara-gara sakit mereka meninggal di rumah sakit dikarenakan tidak adanya fasilitas, tidak adanya obat yang mencukupi kebutuhan mereka. وكان المصابون يفقدون حياتهم لأبسط جرح لأنه لا يوجد ما يضمد جراحهم من شاش طبي. Ada sebagian yang meninggal hanya gara-gara penyakit yang sangat sepele, karena kita kekurangan perban untuk membalut lukanya. وكنا نقوم بالعمليات الجراحية بدون بنج ولا أدوات تخدير. Dan kita pernah melakukan operasi dengan alat seadanya, tanpa adanya gunting khusus yang dilakukan untuk operasi, tidak, tetapi kami menggunakan gunting biasa. تخيلوا هذا الألم لهذا الشاب المصاب الذي دخل العمليات وقرر الأطباء بتر قدمه وهو واع بكامل وعيه ولا يوجد مخدر للألم. Kita bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh pasien itu. Ketika ingin dioperasi, mereka tidak dibius karena tidak adanya obat yang memadai. هذا الشاب إخواني الكرام كانت لديه الفرصة أن يخرج من أرضه ويعالج في أفضل المستشفيات، لكنه فضل الموت في مكانه على أن يخرج من بيته. Padahal beberapa dari mereka itu memiliki kesempatan untuk keluar dari daerah tersebut untuk mencari rumah sakit di negara terdekat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap ingin bertahan, mempertahankan tanah kelahirannya. وبدأ الناس إخواني الكرام يتساقطون في الشارع من الجوع. Dan ketika masa itu kita seringkali melihat orang-orang yang jatuh meninggal di jalanan dikarenakan lapar. والعرب والمسلمون للأسف كانوا ينظرون إلينا عبر الشاشات مكتفين بالحزن. Dan kebanyakan kaum muslimin dan bangsa Arab ketika itu hanya melihat kami dengan penglihatan yang sedih
lewat layar-layar yang ada di televisi saja. هذا الخذلان إخواني الكرام لهو أشد مرارة ووطأة علينا. Dan ini merupakan kelemahan kaum muslimin, dan kami merasa ditinggalkan dan tidak dipedulikan. Dan ini adalah rasa yang lebih sakit daripada rasa kelaparan, lebih sakit dari rasa kami ditembus oleh peluru. Ini adalah rasa yang lebih sakit daripada kami dibom rasanya. لأن الرسول صلى الله كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في حديثه لا يضرهم من خذلهم. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadurruhum man khadalahum, tidak terpengaruh, kami tidak terpengaruh meskipun mereka meninggalkan kami. لكن هناك قلة ناصرونا ولم يخذلونا، ومن باب الجميل أن نذكرهم في كل موطن بإذن الله وهم كثر عند ربهم. Dan ketika itu sudah sangat layak kita menyebutkan orang-orang siapa mereka yang selalu membersamai masyarakat Gaza. نعم. كنا نرى المظاهرات المليونية في شوارعكم منددين ومستنكرين هذا التجويع. Dan ketika itu kami melihat, menyaksikan ribuan orang, ribuan manusia turun ke jalanan. ولم تكتفوا بذلك فأيضا قمتم بإرسال المواد الغذائية والطبية عبر طائرات الجيش الإندونيسي. Dan yang kami lihat itu adalah masyarakat Indonesia turun ikut demo ke jalanan dan mengatakan bahwasanya kami selalu berdiri bersama masyarakat Palestina. Dan itu yang membuat semangat kami bergejolak kembali. Tidak hanya itu, rakyat Indonesia lewat pemerintahan negara Indonesia mengirimkan pesawat tempur yang di sana dilemparkan airdrop makanan-makanan di jalur Gaza sehingga kami tidak terlalu kelaparan. وأيضا أرسلت إلينا الفرق الطبية لتساندنا في المستشفيات وتكون عونا لنا من إندونيسيا. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengirimkan delegasi-delegasi dokter-dokter hebat, dokter-dokter yang berpengalaman untuk bekerja bersama kami menjadi relawan di rumah sakit yang ada di Gaza. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Dan ketika itu terjadi, saya paham dengan maksud dan tujuan dengan arti daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau memberikan perumpamaan orang mukmin dengan mukmin lainnya dalam rasa kasih sayangnya, dalam cintanya, diibaratkan seperti satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Alhamdulillah anna lana ikhwatan mu'minuna fi hadha al-alam وظهر إيمانهم في إندونيسيا. Dan itu terlihat dari kaum mukminin, dari saudara-saudara kami seiman, seakidah, dan mereka itu ada ribuan mil jauhnya dari negara kami yaitu Indonesia. إخواني الكرام لا يكتفي المسلم بالحزن والمشاهدة. فقال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang muslim, tidak hanya cukup untuk bersedih saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Hendaknya seluruh kaum mukminin, seluruh kaum muslimin mempersiapkan diri dengan kekuatan, dengan berkuda dan lain sebagainya
untuk persiapan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. فالله قدر لنا نحن كفلسطينيين أن نكون بأجسادنا وكتب لنا الجهاد في أرض الجهاد فلسطين. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala sekarang memilih kami orang-orang Palestina untuk berjihad dengan tenaga kami langsung di medan peperangan. وكتب علينا أن ندافع عن قبلة المسلمين الأولى وعن المسجد الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد وذكر المسجد الأقصى. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami sebagai orang-orang yang mempertahankan kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa, dan mana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan dalam hadisnya untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang muslim tidak melakukan perjalanan kecuali kepada 3 tempat, yang salah satunya adalah Masjidil Aqsa. فهذا نبي المسلمين أجمعين وليس نبي الفلسطينيين، وهذه قبلة المسلمين أجمعين وليس قبلة الفلسطينيين فقط. Dan ini yang menyampaikan ini adalah nabi dan rasulnya kaum muslimin semuanya, bukan rasul untuk orang-orang Palestina saja. Dan Baitul Maqdis itu merupakan kiblatnya orang muslimin yang pertama, bukan kiblatnya orang Palestina saja. لذلك واجب وحري على كل مسلم ومسلمة أن يسأل نفسه ويراجع نفسه، ماذا قدمت لهذه القضية العادلة؟ ماذا قدمت لقضية العقيدة؟ إنها ليست قضية عادية، إنها قضية عقيدة وتوحيد. Oleh karena itu hendaklah setiap pribadi kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang sudah aku lakukan untuk agama ini? Apa yang sudah saya lakukan untuk Palestina? Apa yang sudah saya lakukan untuk Baitul Maqdis? Apa yang sudah saya lakukan untuk memperjuangkan agama Allah? Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya ini bukan urusan sepele. Ini adalah mempertahankan keimanan, mempertahankan kiblat pertama kaum muslimin. فتش وفتشي عن ثغرك أخي الحبيب، من لم يفتح له ثغر المال فلربما فتح له ثغر الدعوة. Oleh karena itu setiap kita hendaklah memeriksa diri kita sendiri. Peran apa yang bisa kita lakukan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Palestina sana Allah berikan mereka lapangan untuk berjihad. Orang-orang di daerah lainnya kadang Allah berikan mereka peran karena mereka memiliki harta yang berlebihan, maka mungkin jihadnya di jalan harta, di jalan infak, di jalan sedekah. Ada sebagian yang lain jihadnya melalui kata-kata, jihadnya melalui lisan karena beliau adalah seorang dai dan lain sebagainya. وربما فتح لأحدكم ثغر الكلمة وكشف الزيف عنا. Dan ada juga di antara kita mungkin yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atau berikan peran lewat lisan, lewat kata-kata, menjadi seorang motivator yang mengajak orang lain untuk senantiasa berbicara tentang keadaan kaum muslimin yang ada di Palestina. فالرسول كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم حينما قال إيتوه فصلوا فيه فإن لم تؤتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, datanglah ke Masjidil Aqsa, solatlah di dalamnya. Apabila tidak mampu, maka utuslah orang-orang untuk membawa sedikit minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Yang maksudnya adalah utus apa yang kita miliki, walaupun kita belum bisa sampai ke sana. إخواني الكرام، لا تستصغروا أي شيء تقومون به لهذه القضية. لربما كلمة واحدة بارك الله فيها
وأحدث بها فرقا كبيرا. Oleh karena itu kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita, saya, Anda dan kita semua, janganlah kita pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu, barangkali dengan satu kalimat yang keluar dari lisan kita itu bisa membuat perubahan besar terhadap kemajuan umat. أما عن أوضاع أهلنا في غزة الآن فقد انتهت الإبادة نعم، ولكن الموت البطيء لم ينتهي. Dan alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya genosida yang ada di Gaza sana sudah selesai. Akan tetapi kematian pelan-pelan masih tetap terjadi sampai sekarang. فإخوانكم الآن يعيشون في خيام من أقمشة ويصارعون برد هذا الشتاء القارس. Dan saudara kita yang ada di Gaza sana, mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian yang terbuat dari kain-kain. Mereka sedang berjuang dengan dinginnya musim dingin. ويصارعون أيضا ويعانون في الحصول على ماء الشرب وحتى غذائهم. Bahkan di sebagian daerah mereka sangat kesulitan air bersih untuk diminum. لا تنسوهم من دعائكم في صلواتكم. Oleh karena itu Syekh mengajak kita untuk tidak melupakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana, untuk senantiasa berdoa di dalam salat-salat kita. إني داع فأمنوا. Saya akan berdoa, maka aminilah. اللهم فرج كرب إخواننا وأهلنا في غزة. اللهم فرج كربهم وأنزل السكينة على قلوبهم. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم يا أكرم الأكرمين. اللهم فك قيد أسراهم ومنك لا تقطع رجانا. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أفرجها على أهل غزة فرجا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى حرا عزيزا وليس ذلك عليك بعزيز. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب. اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين واجمعني بأهلي يا رب العالمين وهم في أحسن حال وعن قريب يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم على حضوركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Syekh sebelum mengucapkan salam, beliau juga ikut mendoakan kita semua, semoga Allah memberkahi kita semua karena kita masih mau menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian beliau juga mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kita. Kemudian baru beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا كان لأحدكم أي سؤال فأنا جاهز بإذن الله. Mungkin kata Syekh ada yang ingin bertanya, beliau mempersilahkan. Jazakumullah khairan kasir kepada guru-guru kita Syekh Muadz dan Ustadz Razik. Kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, ada yang ingin bertanya 5 menit terakhir tentang Palestina? Tafadhol. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penuturan yang diceritakan oleh Pak Ustadz tadi, artinya betapa biadabnya kekejaman Israel itu. Nah, pertanyaan saya yang sering kita lihat di media ini, bagaimana paksi-paksi perlawanan yang ada di sana itu, apakah
sedemikian tidak berdayanya, seperti apa praksinya Fatah ya Pak ya, dan praksi-praksi lain. Dan juga apakah memang selama ini memang rakyat Palestina tidak mampu berkutik sama sekali artinya terhadap kekejaman itu ya. Tidak ada perlawanan yang artinya yang berarti, sehingga dengan mudahnya kalau kita perhatikan berarti Israel itu membantai habis-habisan atau genosida yang dilakukan sekarang ini. Nah, artinya kalau ini terus berlangsung, berapa lama lagi ini akan bertahan ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. السؤال من عنده يقول هل لا يوجد هناك الجمعية خاصة مثل الفتح في مقاومة تجاه حرب الإبادة؟ هل هؤلاء يستسلم؟ هل لا يوجد أي الرد؟ إلى متى هذه سيحدث؟ يوجد مقاومة، لكن الاحتلال لديه الدعم الكبير واللامحدود من أمريكا ومن دول الغربية، والمقاومة محاصرة منذ عشرات السنين، وفارق القوة بيننا وبينهم كبير جدا. المقاومة تأثيرها محدود يبقى مقابل قوة الاحتلال. Izin Pak, beliau menjawab bahwasanya perlawanan itu selalu ada dan akan tetap selalu ada. Akan tetapi perlawanan yang dimiliki oleh orang-orang Palestina itu terbatas. Mengingat bahwasanya Israel itu memiliki orang-orang besar yang selalu mensupport apa yang mereka lakukan dari negara-negara Amerika Barat dan lain sebagainya. Dan perlawanan dari orang-orang Palestina sudah ada dan tetap akan ada dari sudah lama dan akan terus berjuang insyaallah. Gitu. Ada tambahan lagi Pak Haji? Hamas. لكن لربما أننا يعني أرضنا احتلت منذ عشرات السنين، تقريبا أزيد من 70 عاما، وفشلت كل طرق المفاوضات في استعادتها، وتعرضنا ونتعرض إلى ظلم كبير في سلب حقوقنا ومقدراتنا، وحدث ما حدث، يعني Allah yafrijha bas. Dan kalau dilihat kita memang sudah dijajah sudah sangat lama, puluhan tahun lamanya. Mungkin perang bergejolak dalam beberapa tahun ke belakang ini. Dan pergerakan-pergerakan kaum lokal Palestina itu sampai sekarang kalau dibilang mereka sampai Israel masih mengakui bahwasanya mereka kewalahan sampai sekarang untuk menguasai total Palestina. Mereka hanya menghancurkan bangunan-bangunannya, tapi tidak dengan keimanan yang dimiliki oleh warga Palestina itu sendiri. Sehingga sampai sekarang mereka masih tetap berusaha untuk menguasai, tetapi tidak 100% mampu untuk dikuasai. Karena masih ada rasa takut dalam diri tentara-tentara Israel juga sebenarnya. Jadi kalau untuk pertanyaan detail yang ingin beliau ketahui tadi, Syekh agak sedikit tidak menjawab di forum umum, mungkin bisa untuk bertanya langsung seperti itu karena banyaknya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya. Terima kasih Pak. Cukup Pak Haji, nanti bisa dialog setelah ini karena ada beberapa hal yang insya Allah kita saling menjaga dan beberapa hal yang memang menjadi syiar kebaikan kita semua. Ibu-ibu ada yang bertanya terakhir atau pertanyaan terakhir yang kedua?
Izin Pak, bisa maju Pak. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya. Yang pertama, saya sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat anak-anak Palestina betapa kuatnya keimanannya, Ustaz. Ya, keimanannya sangat kuat. Kalau kita lihat di TV atau kita baca di media yang lainnya, rasanya kalau tidak ada keimanan yang kuat, itu sudah jelas dari dulu Palestina sudah runtuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, metode atau cara bagaimana guru-guru di sana menanamkan ketauhidan bagi anak-anak Palestina itu. Kalau kita lihat, kalau nggak ada keimanan yang kuat, itu jelas sudah dari dulu Palestina itu sudah runtuh. Nah, ini caranya bagaimana? Apa metodenya sampai anak-anak Palestina itu sangat kuat di dalam menerima cobaan Allah, begitu besar siksaannya. Bagaimana kadang-kadang kami melihatnya betapa sedihnya gitu. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. حينما رأى في التلفاز عن قضية أطفال فلسطين هؤلاء لهم إيمان القوي، يعني الإيمان المتين. ما الطريقة؟ المدرسون والشيوخ هناك يزرع محبة التوحيد في قلوبهم، وإلا لا نفذت فلسطين إن لا يوجد الإيمان مثل إيمانهم. نعم إخواني الكرام، بدأت أصلا خطبتي بأنني حزين لأنني لا أرى الأطفال في المساجد، وهذا هو السر. الأطفال عندنا يتربون في المساجد وفي دور التحفيظ. Makanya hal yang pertama sekali beliau sampaikan tadi, saya merasa sedih karena saya tidak melihat banyak anak-anak di masjid ini. Karena hal yang pertama sekali yang dilakukan oleh orang-orang tua yang ada di Palestina sana adalah membuat anak-anak kecil itu cinta dan selalu rindu akan masjid dan akan rindu kepada majelis-majelis ilmu dan selalu bersama Al-Quran. فحب المساجد من الصغر وتربيتهم في المساجد هي التي تصنع إيمانهم، وهي التي تصنع منهم أبطال، وليس النوادي الرياضية والشوارع. Karena rasa rindu, rasa cinta akan masjid dari kecil, itulah yang membuat iman mereka itu selalu tumbuh. Bukan di tempat-tempat lain, tetapi dimulai dari masjid dan cintanya terhadap Al-Quran. Barakallahu fiik. Mungkin itu jawaban beliau. Barakallahu. Jazakumullah khairan kasir. Gimana Pak jawabannya? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, ini ada pertanyaan terakhir dari sosial media dari Masjid Baitur Rahman, dari sosmed Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Syekh, saya ingin menanyakan tentang zakat harta. Jika harta kami telah mencapai nisab dan telah berlalu 1 haul, apakah zakat tersebut boleh kami kirimkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina? Jika diperbolehkan melalui lembaga atau pihak apa yang amanah dan percaya sehingga zakat tersebut benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina? Mohon penjelasan dan nasihat dari Syekh. Pertanyaan dari sosmed Masjid Baitur Rahman. السؤال من بث المباشر هذه أتى السؤال قال هل الزكاة ممكن أن يصرف في فلسطين زكاة من أندونيسيين مثلا؟ نعم زكاة المال. نعم، هناك الكثير من الجمعيات التي ترسل الزكاة إلى غزة، وكنت قد تحدثت عن الدعم الذي يصلنا منهم،
ومن بينهم مركز دار التوحيد الذي أنا الآن في برنامجهم. هذا ما لدي. Beliau mengatakan ya, karena beliau seringkali melihat banyak lembaga-lembaga amil zakat yang ada di dunia, salah satunya di Indonesia seperti lembaga Darut Tauhid, yang beliau sekarang difasilitasi untuk datang ke Indonesia melakukan penyaluran zakat di Palestina. Barakallahu fiik. Mungkin itu jawabannya, dan insya Allah mungkin boleh dicari-cari tahu lagi. Akan tetapi lembaga amil zakat Darut Tauhid menyalurkan zakat kaum muslimin untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jazakumullah khairan katsir kepada kita semua telah bersilaturahmi hadir di rumah Allah ini, Masjid Baitur Rahman. Terima kasih kepada Pak Haji Najib, seluruh pengurus masjid yang telah memberi kesempatan. Semoga informasi ini menjadi bagian kita untuk senantiasa menghadirkan kalau Palestina adalah bagian dari umat muslim. Dan Darut Tauhid Peduli setiap tahun di bulan Ramadan memang menghadirkan guru-guru kita ke Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Mu'adz, merupakan relawan di Palestina yang hari-hari sebagai dokter membantu beberapa saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan insya Allah nanti malam akan berlanjut ke kota Lubuk Linggau dan terus sampai ke daerah Sumatera. Mohon doanya guru-guru kita diberikan kesempatan. Dan juga sedikit informasi Bapak Ibu, Darut Tauhid Peduli didirikan oleh guru kita Ki Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim, dan beberapa bulan yang lalu juga menyempatkan silaturahmi ke masjid ini. Dan program-program kita ada di Selet. Kita sudah mendirikan Masjid Darut Tauhid di Palestina. Ini santri penghafal Al-Quran yang kita gulirkan terus setiap bulannya. Kemudian juga sudah ada mobil ambulan yang kita gelontorkan dan kita hadirkan di sana. Kemudian pabrik air bersih yang itu juga diprogramkan. Kemudian rumah sakit yang itu kita sama-sama hadirkan di sana. Insya Allah Bapak Ibu yang ingin menjadi bagian hamba-hamba Allah yang membantu Palestina, izin menginformasikan rekening Darut Tauhid. Ini bisa disimpan Bapak Ibu, termasuk yang di sosial media. Nomor rekeningnya di Bank Syariah Indonesia 70031463353 atas nama Darut Tauhid Peduli. Izin diulangi Bapak Ibu, nomor rekening untuk membantu Palestina bisa berinfak atau zakat mal, insya Allah akan sampai ke Palestina. Nomor rekeningnya 70031463353 atas nama Darut Tauhid Peduli. Insya Allah berapapun yang diberikan Bapak Ibu akan sampai ke Palestina dan akan ada laporannya. Di sosial media Bapak Ibu bisa klik www.dtpeduli.org. Semua program Palestina nanti akan disampaikan, termasuk laporan yang memang menjadi amanah donasi dari Bapak Ibu. Pun Bapak Ibu tadi dari panitia ada informasi tentang Palestina, dan pun kalau ada yang ingin membantu berapapun, nanti di luar masjid ada pengurus yang itu bisa menerima infak atau zakat mal dari jamaah semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, khususon Pak Haji Najib. Dari kami Darut Tauhid ada kenang-kenangan yang langsung diberikan Syekh kepada panitia, mohon bisa memberikan. Izin Pak Haji Najib untuk dokumentasi. Kepada Bapak Ibu yang nanti akan berfoto dibolehkan. Insya Allah Syekh selalu sehat, dan sudah setahun ini Syekh belum bertemu istri dan anaknya di Palestina. Jadi mohon doa Syekh juga bisa kembali lagi ke Palestina untuk bisa berjumpa dengan keluarga di sana. Terima kasih kepada Pak Haji Najib. Dan ini ucapan terima kasih dari kami Darut Tauhid. Ada Sal Palestina yang langsung disemat.